Yung mga balon nimo. Ibenta. Dai mo hadong 50 tarong mo eskwela ha. Unsay grade nimo? Grade 6 ikaw. Grade 3. Karong adlaw mga ma'am og sir, mga hatag-tag balon sa mga estudyante ug natay magian nga estudyante karon ato ang hatagan og baon. May nalangan makatabang-tabang pud sa mga pobre no. So gikan dai ko dito sa palengke nang malit ko og isda kaya among sudanon karon no. Laylayo gid ang palengke diri ang mga ma'am og sir. Kailangan pa nimo mubaba og bukid unya pagbalik karon subida na pud tag bukid karon no kay dito man nato nilutoon ning isdaan Pero bago ta moadtog bukid karon manghatag sa tagbaon sa mga estudyante. So bahala ginagmay, ang importante nga makatabang-tabang pud sa mga estudyante mga ma'am og sir no. So ato nang sugdan og hatag mga ma'am og sir kay basig maabtan pa nato ang mga estudyante karon nga namaktas karon diri sa daplin kalsada. Asa man mo lang? Eskwela mo? Maktas raman lagi mo. Maktas raman lagi mo. Sakyanan ya. O may sakyanan? Wala. Na may mga baon wala? Wala. Wala may mga baon. Sus, Mariusip, layo po inyong gibaktas ba? Kadalangan ako yatag baon na sa inyo ha. Di ba sa inyong dinag ko ni ginagmay ra ni. May na lang ni nga kuan kanang katabang-tabang po ko sa inyo ano. So mga tag baon ni. Pila baon wala kay baon? Kaluoy taw ni wala baon. Matag og baon sa inyo karon ha. May na lang nga pang kuan ninyo karon. Ana may mga balon kanon. Ana may balon, mayo. Yung mga balon nimo. Ibenta. Dai mo hadong 50 tarong mo eskwela ha. Unsay grade nimo? Grade 6 ikaw. Grade 3. Ikaw, sa may grade nimo dong? Grade 1. Balon na. Sa may ingon? Salamat. Ana ha. Unsay ingon? Unsay ingon? Salamat. So ikaw, balon nimo. Unsay grade nimo dai? Grade 6. Eskwela tarong ha. Nga ikaw sa may grade nimo? 5. Grade 5. Eskwela tarong ha. Unsa may ingon? Salamat. Sige. Salamat ya. Anak mo na nindot. Basta tarong mo eskwela mo ra kinaano. So pila mo kabuk? 5 mo kabuk. So basta eskwela mo tarong ha. Mara importante eskwela mo tarong. Amping mo kanunay ha kay diset kay talan diri ano, padaplen lamot niya tan-aw mo sa inyong gibaktasan. Kay kabalo na mo karon nga lisod kaayo nga di ta magbantay no kay ang importante maka-eskwela tagba padayon nya bahalag pobre ang importante eskwela lang gyud magpadayon no kay mao ra man ang importante nga makatabang ta sa tuang ginikanan kay oras nga makalampos mo sa inyong pag-eskwela mao ni pinakadako nga regalo para sa inyong ginikanan. So mao na importante eskwela magpadayon ay mo ka walag paglaom bahalag layo kayong eskwelahan nya murag malit na mo nainay na mo tag eskwelahan. Sige, amping mo ha. Salamat ya. Sige, amping mo. Ubantay mo sa inyo ang gilakuan ninyo kay daplin mo kalsada na maktas. So yan yung mga bataa, uy. Amping mo sa inyong paglakaw ha. Lipay inton kayo mga bata ba nga kuan kanang natagaan og balon, luoy kayo walay mga balon ba pero may na lang nga nakatabang punta ba. Sa mga bata nga inana nga nakatagpo-tag balon sa mga estudyante. Balag ginagmay dako na kay nga tabang para sila haway kay unsaon ta man nga makasabot punta kay syempre pobre ra beta no para sa ta pobre so unsaon lang ako sa una nga wa koy balon sa una bisag piso wala pero bitaha nga kita nga naapoy tay gamay nakatabang puta para sa ilaha. Unta suportahan gyapon ko ninyo mga ma'am og sir aron tagan patamatabangan sa matong bataa. Pinagi lang sa pag-share ning video ha dako na kinantabang para sa kuha ug mao lang to daghang salamat. Tara manguli na ta.